Nalazim se u trosobnom dupleks stanu kod socijalnog koji oglašavamo za izdavanje. Stan je kompletno opremljen i odmah je useljiv. Kuhinja sa svim elementima i belom tehnikom kompletnom. Hodnik. Iz hodnika se ulazi u veliki dnevni boravak. Tu je trpezarijski deo i ono što je slatko u ovom stanu je terasa pravilnog oblika, komforna, koja je skroz uređena, ustakljena, sređena za uživanje na njoj. Mali produženi dnevni boravak. U donjoj etaži se nalazi se još, pored ovog hodnika, jedan mali sanitarni čvor, što je neophodno da ima u dupleksu, u svakom stanu na 2 etaže, da imate 2 sanitarna čvora. Na gornjoj etaži su 2 spavaće sobe i prostrano kupatilo. Sve je renovirano, sređeno, čisto. Jedna spavaća soba sa ogromnim plakarom kliznim. Druga spavaća soba. Ovdje imate i TV, isto tako dosta prostora za odlaganje. Krovni prozori su na ovoj gornjoj etaži. Tiho je, što je jako bitno. I ovdje je kupatilo sa tuš kabinom. Isto tako ima prostor za odlaganje. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Pozovite, ključ je kod nas, da zakažemo prezentaciju. 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković.